الكتاب الثالث عشر دفتر سابو يتتبرندن الأيمان والنذور نيوتا إن في وون روجدين إفود روجدين. عن ابن عمر رضي الله باب الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله كجتان لا صلى الله عليه وسلم أنه نقانكو نلادو أدرك عمر وهيوتتن سيدنا عمر بن الخطاب في ركب اندر سته والو عمر تي سيدنا عمر يحلفه إنه وندر بأبيه بمكو فناداهم اوني برسول الله كم بن لادو بماكي ألا فامي إن الله أن الله ينهاكم وهديو أن تحلفون دي وندر تم بأبائكم بابرا بمؤمن فمن كان كلا لاتي حالفا وندر فليحلف بالله وندر إن الله أو ليسمت ما يودي جهر وندالي كنو قد وندر تا هوندي أدو نسيونا إن الله hay qur'an wondirtaake olle ko daalol Allah kono hay qur'an on en duwaka wondirde ko inde Allah tungu do wondirta muttafaqun alayhi wa fi riwayat abi daud an-nasai an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu marfu'an la dama kila talifu bi abaikum wa tawondir babira mumben wala bi ummatikum wa naneni dal mumben wala bil andadi wa nasana mujidin wala talifu wa tawondir billahi Allah kadi illa wa antum sonara no sadi gono ko gonga won don ko Allah duwa don wondide kono on kadi wata wondirimo si onara ko e gonga won don inde Allah de wade taga ka fenande e sama kada woni wa nabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka wondore manden ala ma yusaddiuka bihi ko e do ko gongina ma e sabu musahibuka dimmojo ma bi mana ana andi dum ko stay a wonda ta fenande simen andirima wondugol fenande a wonda e ha gayna men gongintama tawni ko meden andirma wondugol gonga e wolugol gonga a hudoto tun hande kadi men holo wa fi riwayatin nare riwaya al yamin wondore ala niyatil mustahlif haray ko ne nyaawitirte ko do anniye hudido sai hida fibi ko sobe annida hudida ko dun nangitirte da tawni da kadi ko sama kala fiba ka bernde aw kadere ko dun akhrajahuma ko yaltin hadisa jelen didi muslim wa abdurrahman ibn samura radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idha halafta sawundi ala yaminin edo wondore awi wallahi ahu watahu ne kari masalan ma wallahi ahu wa hunde kari ala sabil misal fara'aita ay ghayraha ko buri mojjude e ghayraha guddungo khayra hino buri mojjude minha ko wonduda kon bi mana awondi a wadata andari no ataskike ha atawi ko wadugol ngol buri mojjude ayi ko buri mojjude di ko wonduda kon haray ko wadata fakaffir ko ya wadu kafara an yaminika e wondore maada nden wa'ti adda alladhi nden hunde huwa khairun tawde ko kayre buri mojjude mana ko ya wadu kafara on ha gayna nyammingol miskinabe sappo ma holtingol miskinabe sappo ma rindingol dande ma horugol balde tati ko dido nayi fasonji wonno goddo wadirta kafara si wondi yani haray sa wondi a wadata hunde a taskike a tayle ko wadugol nden hunde don hani na yawi baalanni wondude a wadata haray ko ya wadu kafara ara wada hunde ne en fami ka muttafaqun alayhi wa lafsu lil bukhari nelado make nokugo fa'ati junnutu alladhi on huwa fa'ati addu awaligoy hu wadu alladhi de hunde wa khairu bunne mojjide wa kaffir wada kafara yaminika gay wondode mande wa fi riwayati li abi dauda fa kaffir wadu kafara yaminika wondode mande thumma ati refti ara totta alladhi de hunde wa khairu bunne mojjude wasnadu sahihun wa ibn umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bima man halafa kala wondu ala yamin de wondore fa qala insha Allah si Allah yabi fala hinsa alai haray o yanata de wondore bi mana hebata bakat kala wido insha Allah wallahi mi wadai hunde kari insha Allah ma wallahi mi wadata hunde kari insha Allah yeyi don ha o wadi ko wi kon o wadata ma o ronki wadde ko wi kon o wadai haray nde wondorde o nangete sak parce que o wattu no yeso si Allah yabi haray no holli ko Allah woni jabali misal rawa ahmad wal arba'atu wa sahih ibn hibban wano yettama makko gala wi kanat latike yaminu nabi wondore ne laado nde sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal qulub ko ni be wondirayno oye mi wondiri waylito berde don bi mana ko Allah woni ko be wondiri don na en sikkare ko goddum be wondirara na Allah ko Allah be wondiri kono kambe be wattayno la baawo si on tigi adori la si wi billahi ma la wallahi ma la wa muqallibal quluba ma la wa bi rabbil kaaba ndo foko Allah wondira kono sabu ko wadi ko laamul lif on baawo haray wondore nden de tiida rawahu al-bukhari wa abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala an qala wi jaa arno arabiyyun ila an-nabi kanala sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah
mal kabair kono bakkatuji janidi fadakara alhadith o janti hadith on ha hati wa fi no e nder ko nelaɗo yewti kon akbarul kabair ɓe maki al yaminul ghamus wondore bewre wondore yanande mo mi mana ko wiyete yaminul ghamus ko wondore nde goɗɗo tewa pasara mo andinano o woniri o huɗo wiya ko noon bimana tewagol pas wondo fena ɗum no jeeya e akbarul kabair wa fino min ɓultumini nelaɗo omal yaminul ghamus kon ɗon yaminul ghamus qala nelaɗo jaabi allati ko on yaɓota o biha taƴirowo saabu nde wondore mala imuɗin jawdi goɗɗo muslimin julɗo huwa kanko fi hara kanko fiya e nder wondore nden kaade bun o fenay akhrajal bukhari mana ko tewiɗo pas wondi fenade fino hendora jawdi goɗɗo ma fino torompira goɗɗo ko nde wiyete al yaminul ghamus nden no jeeya e bakkatu jani won aishata radiallahu taala anha fi qawlillahi taala fi daalol allah ka allah daalɗo la yu'akhidukumullah allah nangitirta billahwi bewre nden fi aymani ko a wondoje mo qalat nene aicha makino huwa ko woni nden bewre qawlu rajuli ko nde gorko wiyata la wallahi wa bala wallahi la billahi la tallahi adora la on ma bala on ko ne wondore wiyete allahwi ko ɗum nene aicha maki ɗo wo haray nde wondore ɗon goɗɗo nangitirtake bakkatu fi o wondi ɗum ɗon kono tawanano woniri akhraja al-bukhari wa rawahu abu dauda marfu'an wa nabi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ande no wodani allah 99 isman inde capanɗe jeenayi e jeenayi hara kadi ko anduɗen kon inde makko ɗen hino ɓuri ɗum man ahsaha kala hunjiɗoɗe dakala aljannata o naata e aljanna attention hunjagol ɗe ngol wona yuɓɓidirgol tun arrahmanur rahim malikul quddus salamul mu'min jokkidira noon wona ɗum nden hunjande ɗon ko faanda ko haraɗa hunji inde ɗen a waligoy ko faanda ko harayɗa gollitiri inde ɗen nde indeɗa no wiya hulumo haraɗa hulimo ndeɗa no inni ya hoolormo haraɗa hoolormo ndeɗa no wiya laɓɓinanmo dewa mi mana ko gollitirgol inde ɗen ko ɗum ko faanda muttafaqun alayhi wa saqa tirmidi no soggi wabnu hibbana al asma inde ɗen watta qiqi haqiqingol anna sarradaha bima wonde no jolkidirgol ɗe idrajun ɗum ko suynande tum min ba'di ruwati immorde yoga e filliɓe hadisa wan usamata bun zaidi radiallahu taala anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki man suniya ilayhi ma'rufan kala waɗanaɗo moƴƴere fa qala o wiyani li fa'ilihi waɗanɗomo moƴƴere nden on jasakallahu hayra yallaɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi haray faqad ablaha gomɗi o timmini tiskan ko waɗanaɗo moƴƴere on fistana e mantugol waɗanɗomo on weltanomo jasakallahu hayran ko dernier du'a akhraja tirmidi wa sahahu ibnu hibban wa an ibnu umar yettan abdullah ibnu umar radiallahu taala anhuma ani nabi ko ƴetta nabaji allah sallah sallam annahu no nelaɗo nahaɓe hadith ani nadari fi fodugol goɗɗo duwaka fodude si a andiɗa farala waɗande hunde accu ha heɓa ƴetta jonnala wa qala ɓe maki innahu fodore la yati bi hayrin addata moƴƴere wa innama anduno ɗum yustahraju bihi ko yaltinirti ɗum min albakili immo yustahraju bihi ko yaltinti ɗum saabu mum min albakili immorde gudda tawi goɗɗo no foda ko guddan o wondi so wona ɗum o ƴawnay ka jiiba o waɗa fodore ko jeeya ɗum e guddam muttafaqun alayhi wa an uqbata bun amiri radiallahu taala anhu qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maki kaffaratu nagari kaffara wondore kaffara fodore kaffaratu yamini kaffare wondore sa fodi a waɗanayi goɗɗo a ronki waɗude harayno waya sa huɗike fenade ɓe mana ko kaffara gotun ɗum haray ko gotun ɗon ko fawima an e wonduɗo fenade rawahu muslim wa zada tirmidi fi ida lam yusammi ko so tawi woni o jammitali inde nde wa saha o selini hadis o wala abi dawuda no ka abi dawuda min hadis ibnu abbas marfu'an wonde man nagara kala foɗuɗo lam yusammi tawi o jammitali inde nde o foɗi nden fa kaffaratu kaffara mum on kaffaratu yaminin toujours ko kaffara wondore nden wa man nagaran kala foɗuɗo fodore fi masiyatin e nder yeddugol fa kaffaratu kaffara mum on toujours kaffaratu yaminin ko kaffare wondore mi mana foda fiyay goɗɗo foda waray goɗɗo andi ɗum ko kaffara e ɓe mana ko fodande bonde toujours kaffara ɗum ɗon on kadi fi kanko allah ɓe moƴƴintin ko kaffara wondore o waɗata wa man nagaran kala foɗuɗo fodari la yutiqundi o wawata toujours fa kaffaratu kaffara mum on fi kanko e allah ɓe moƴƴintin kaffaratu yaminin ko kaffara wondore wasnadu sahihun illa anna alhafiz so wona tun ko hunjakon no hafizu bimana winduɗo deftere nde ahmad bun hajar rajjahu illa anna alhuffaz
si wona tun no hunjiɓe hadisa ɓe rajawɓe jiccini wakko fawdarnugol hadis o walil boukhari min hadisi aishata radiallahu taala anha wa man nadara kala foɗuɗo an yasillah wonde o yedde allah misal o yara bere ma o wujjay wala yaasi o taw yeddu allah de yo accu ɗon yo yaha o waɗa kaffara fodore nde wali muslim min hadis imrana radiallahu taala anhu o wi la wafa hunnugol aadi ala li nadirin e fodore fi masiyatin e nder gejji wanogo bata bun amir radiallahu taala anhu qala wi nadartu mi foduno ukti bandirawo an o an tamshi nde o yaata ila baytillahi ka suudu allah ha fiyatan nadarat foduno ukti bandirawo an tamshi nde o yaata ila baytillahi ka suudu allah ha fiyatan hara ko holɗo fa amaratani o yamiri lan an astafti laha rasulallah nde mi yaata mi lando nelaɗo ɗum o fodi o ɓortoto o yaha taw so hunnayi nden fodore fastaftiyatuhu mi landi nelaɗo ha fiya tan o wona holɗo bi mana komo wattaki paɗe wonɗo seppude bandirawo an on fodi wonde seppay yaha ka suudu allah ha fiya tan hara ko wonɗo seppude o wattaki paɗe o yamiri layo mi lando nelaɗo ɗum fastaftiyatuhu mi landi nelaɗo fagala nabi sallah sallam nelaɗo allah on jaabi non haalanmo li tamshi o yaw kono waltar kabu yo waɗɗo taw seppo yaha nden fodore ɗon o andi na fodore labande na yo hunnu nden ɗon kono o waɗay kaffara muttafaqun alayhi wa lafsul muslim wali ahmadu wal arba gala inna allah no allah la yasna'u o gollata bi shiqai uktika e lettugol bandirawo maɗa on shay'an hay e hunde murha yamirmo fal taktamir yo tiggo tiggare makko nen waltar kabu yo waɗɗo walta sum yo horu salasata ayamin balɗe tati ñoke ko fodi kon o yahay ka suudu kaaba hara o tiggaki o tara ma o yahay ka suudu kaaba haray mo seppude haray ɗin ɗon fo o duwaka gollitirde ko yo hawku nden fodore bonde hunnetake kono hoore balɗe tati kaffara وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى لندك سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله ولندك نلاد الله في نذر في فدور كان على أمي لاتن ونده هوري يوم مكو فدنو توفيت كان كسرنا جونو وفاتي قبل أن تقضيه وقادي وهنو de fodore nden o ñaawde fodore nden فقال نلاد جابي اقضي أنا يوبامو fodore makko nden gollanmo fodore makko ko andi ngol en si goɗɗo fodi maayi waliya e makko ɓe hino duwa huwandemo si tawi ko ɓe wawata muttafaqun alayh wan sabit ibn iddihaq radiallahu taala an qala wi nadara rajulun gorko go foduno ala aadi rasulillah jaman ne laaɗo sallah sallam an yanhara iblan wonde o hirsay ngeloba bi bawanata ka wiyete ɗon bawana ɗum ko ismu makani ko inde nokkure o fodi o hirsay ɗon fa ata rasulallah sallam o ari ka nelaɗo allah fa sala o landim fa qal nelaɗo maki hal kana fiha wasanun yu'badu tawsino e nder nden nokkure ɗon sanamo ka rewete ka wiiɗa hirsade est ce que sanamuji reweteɗi no ɗo qala wi la oye sanamo ala qal nelaɗo maki fa hal kana fiha tawsi laatike ɗon iidiɗe min a yaadin immorde iidije maɓɓe ɗen kamɓe sirkoɓe est ce que ɓe wowno yawde ɗon ɓe waɗa iidi fa qala o jaabi la fa qala nelaɗo maki awa ella ala aw fiyawhunna bi nadrika fodore ma ndeg fa innahu koni la wafa do hunnugol li nadrin hunnugol fodore ala fi masiyatin laahi e nder yeddugol allah so tawi no yeddugol allah ala e mum son tigi fodi ko yo hunnu wala fi qatiyati rahimin wona e nder taƴugol enɗam sa fodi a taƴa e enɗam hunnugol nden fodore ɗon kadi duwaka wala fima la yamliku ibnu adama wona e konko neɗɗo jeeya ko sa sellataka foda a hokkay goɗɗo ko a mara sellataka foda goɗɗo ko a wawata haray ɗe fodoje ɗo fof ko batil ɓe gollitirtake haray on tigi koye waɗu kaffara rawahu abu daud at-tabarani wallaftu lahu wa huwa sahihu l-isnad walaw nodan wa shahidun seede min hadisi kardam inda ahmad wan jabir radiallahu taala an anna rajulan wonde no gorko goo qala o wino yawma al-fathi ñalande uddital makka ya rasulallah inni min nadartu mi fodi in fataha allahu alayka makkata si allah udditanima makka an usalliya nde mi juuloyta fi baytil maqdis mi fodi ɗum fa qala nelaɗo maki he salli ha huna juuluɗo ko ko gotum fa sala o yilti o landimo
bimmo he ko to mi fodigoy fa qala nelaɗo make mi inni salli ha huna juuluɗo fa sala o landitimo fa qala nelaɗo make sha'nuka idan a joni haaju ma ton rawa ahmadu wa abu dauda wa sahul hakim par ce que oɗo ko haɓɓitiɗo tun santinanayi hoore mum ɓittinanayi hoore mum ko andi golle mo fodi juulay e nde juulirde ɗa tawi kayre e nde juulirde ɗa ko ɗe martaba goto ara mo wawi julde ɗa oɗo nde tawno o sattini o ɓitini nelaɗo make awa haaju ma joni programme ma on to jokku programme ma ɗimana sa wi ko be ton awa arayɗa wawi yawde kono arayno holli mo fodi baytul maqdis mo wawi huwude ɗum masjidil haram rawa ahmadu abu dauda sahul hakim وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا دماك لا تشد الرحال دونغال حبتاك يهي إلا إلى ثلاثة مساجد سونا فاد جولي دتات حبغول دونغال يا اسبيسيال في تون جولو يقول جولي دت سلتا سونا جولي دتات مسجد الحرام جولي دنن مكة جولي دنن كعبة ومسجد الأقصى e baytil maqdis juulirde wonane Palestine wa masjidi hada e nde juulirde an ɗo ɗum masjidi nabawi madina ɗeɗo tati no selli siɗa mari moyen haɓɓa cawlum ɓeyna kontonɗa yaade miɗo yaade madina ma miɗo yaade Palestine ma miɗo yaade makko koriyan ko fiituyo mi yaha mi juuloya e nder nde juulirde darɗe ɗi ɗum ɗo hino selli ellala amma juulirɗe hebbitiɗɗen si waɓoto tawima e majje ko ya juulu kono ya déplace forcément fi ya juulo e majje aray ɗum no hana muttafaqun alayhi wa lafzu lil Bukhari وعن عمر رضي الله تعالى عنه يتامى سيدنا عمر قال قلت إني يا رسول الله كايو نلادو الله هاي إني من نظرت مفودي في الجاهلية فيندو ميونو جاهلي فيندو من أتال كدينة مفودو أن أعتكف أن أعتكف مأفنة ليلة جمة في المسجد الحرام كجولير دي الله تدودي كونو مورتنو مفودو أدي مسلمو دي موداي إيتكاف جمة غور قال نلاɗo maki awfi bi nadrika hunnu fodore ma nde par ce que o andi nden fodore ɗon kadi ko labande wona harmude si wona ɗum nelaɗo haɗayno muttafaqun alayhi wa zada al Bukhari imam Bukhari ɓeydi fi riwayatin e fillaye fa atakif nelaɗo maki yahu ufinoɗa laylatan jemma ella wala e mum fi kala fewndu o fodi hari ko kefeero joni o naati dina kono madama fodore nde wona bonde haray on tigui hunnayi fodore nde haray musidɓe julɓe o baabu sappo e tataɓo ɗo e nde deftere kitabu sappo e tataɓere yewtude en fi wondoje e fodore haray on nani bruwi moƴƴe mum on yaafoto haray ko ndiyam ɗan saaƴi mi fuɗɗino hari ɗam fuɗɗali saaƴude kono tawi mi lanni anga saade mum ndiyam ɗan saaƴi haray on yaafoto ko bruwi ndiyam ɗan wona ella wona eɓɓindande an wona teware an kadi e fewndu ɗo jemmini mouradu mawla nandu o leer ɗo ko hella wonno 2 heures ni kono so tawi woni mi inni mi kupay ɗo fewndo ɗo e haray ngal gollal ɗon ngal woñike mi wiyata ngal boni haray ngal woñike kono inchallahu madama nanoto haray on débrouilloto e o kitabu ɗo jento ɗon mo e hoore saaƴugol ndiyam ko nano toon konka hoore tol hoye débrouillo ɗon ɗon kala ko nani ni alhamdu wa shukru lillahi kala ko naninaki on yaafoto lan on nodday lan ka numéro téléphone ji mi wawa on laɓɓinande ko hedditi kon 67 60 53 09